Assalamu alaikum urmatlı bizning kanalning görüşçülері. Kutmandуу günüңүздөр менен. Кайрадан biz sizlerge эки баш ургачы, bir баш мондай эме козун көрүп атасыздар. Мына козу туугандар. Bir четтен көрүп коюңуздар мына. Узун куйруктары зор, баштары, белдери, кулактары зор козгочкор сатыкка коюлду. Эки баш, bir кой, bir мындайча айтканда соолук токту. Орусча ярочка деп коет. Ярка, переярка айырмасы бар туугандар. Но ярка. Козу да ошо ярка деп козуну айтат. Переярка деп токту 1,5 жаш. Мынау көрүңүздөр. Токту туугандар, жаш козу токту. А мынау кой экен. Кой канча тиш? 6 тиш, 3 тиш. 6 тиш. 8 тишке өтүп кетти ал. Өтөлөк калып. Эми өтөт да. Эми өтөт экен туугандар. Козу канча айлык болуп калды ошондо? В общем, козулар. Быйылкы козгочкорчу, жаш экен козгочкор буга караганда. Бул жаш экен, мындай козгочкор туугандар. Эгер жактырган болсо, мына козгочкор мага жакты. Июнь? Кең, мунун куйруктарын көрсөтөйүк, а? Кандай куйруктар? Ачык, зеркальный экен, а, куйруга? Мынандай куйрук экен. Бел буттарını bir четтен көрүп алыңыздар. Бели зор экен. Июньский козу, горбонос, кулак зор. Но козу зор экен. Койго келели. Так, койду көрүңүздөр. Беттери таза, тумшуктарын көрүңүздөр мына. Койдун бети. Чырайлуу экен. Кулак канча чыгат экен? 19 бар кулак. 18-19. Козунукун өлчөп көрөйлү, а рулетка бары жокпу? Рулетка издеш керек да. Kозunun kulağı uzun eken. Hazır biz tuğanlar kozun kulağını ölçüp koyalım. Kızık olsa gerek köptörgө деле. Koy boğuz emes mi? Bilmem ben satan var dilersin. Bilbeysiz. Tak. Özümdük olsa aytmakmın dedim. Mına koyların içine satıp kalsa aytat toçuna. Bu koy. Daha içine vakt var eken ha. Toçuna boğuz emes digine. Kuyruklar tik alır. Kuyruk razrez menen. Zor kuyruğu eкен. Мына ярчка эмне кочкор куйруктукундай чоң куйругу менен. Куйругу мощный мунун. Разрез четкий, куйругу кочкордукундай чоң экен, а? Нормально. Даже мынаны койдукунан мына козунун куйругу чоң экен. Бели узун, түз. Мунун кулагы кичине жалбырак сымал кулак экен мындай туугандар. Мына. Жалбырак сымал кулак экен. 18,5-19 чыгат ушунун кулагы. 19 деп чамалап атам мына. Акма кулак алып турат. Жагы узунураак экен да. Буга караганда мунун горбоносы жакшыраак экен. Ну, баарын бир четтен көрсөттүк. Мунун кулагын өлчөсүк. Майсалын бошотор. Ой, чачтан көпөнтө. Козун кармапты, кулагын элчип. Козун кулагы кызык болуп атат, узун экен. Ургачылардын баасы кандай болот? Urgaçların bazısından 30 süren. Koyduk 30 ha? Tamam, bundan 27 süren. Bundan 27. Kozunu koy. Ruletka alıp gelsin, ruletka. Ha, mına görüp alыңыздар эми. Кыймылдарын көрүп, жакшылап көрүңүздөр. Жаккан болсо, сүйлөшүңүздөр. Разрези чөткү экен. Суу ичип атат. Койдун бою примерно 85ке жетпейт. Ha? Максимум 85 ha boyu. 85 var mı? 85 var değil. Mına kozu 80 çıkal. 80 çıkıp kalat deydi mına kozu. Belli jakşı eкен ошо. Belleri uzun kozu eкен. Келin, kulakta ölçöylü. Koçkorungdu bir çetten monday görsöt. Den soluğu kanday, jegen içkeni kanday. Bu uzunrak kelgen mi? Жаңы эле келди. Film oldu gelgen. Bu көрөп турду. Bunu satка чыгарбадыңыз эле го? Biraz emerek konuşturdu da. Pil kulak eкен, ha? Kulak. Ne? Şey koyayım mı? Mına şarikka ötө жүнгө такабайлы, мына шарик бар, мына шарик какра. 20,5 экен, 20 экен да, как минимал, ya. 20 экен кулагы тууганда. Koy arkadaşım. Koy ver koy. Bunun baası qanday bolot? 35. 35 ming so'm.
Şu kozum hoşuna gidiyor. No kozunu tuğanlar azdan koydu. Bizim bu kaçayınki çıkarışlarda görseniizdir. 35, 36, 38'den koyulan kozların aldığında mı o gül de. Gül. Kozunuz şıp getet kodayım. Bağısını zor koydunuz da kozunun. Bağısını koymak zor eken. Tuğanlar bunlar şu 3 baş mal satıkka koyuldu. Darayı Karavalta. Şul жаққа çala öğretler, baylanışı öğretler, transportirovkada жардам berет, telefon nömerlerde WhatsApp var. Түз çalsanızlar da bola öğret. Çalı baylanışınızlar